Humanitarian media. His Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua. Rigi G. Yes. Akira Gwari. Nana Turaka, Namuno Kachila Kalamba, the Cowboys, how do you? Yona Pastor Dorcas, High Excellency Pastor Dorcas, Rigathi. And Yakina, the boy shall the initiative. Mono. That is something that has been a long time coming, and we really pray for it. That is very much welcome. Oh, yes. And we will join in that. Agenda and endeavor because it is crucial. Oh yes. Not how to argue mine. The getting now we are trained. How you represent to it where a coca goes in Idato 3,000. Or else you need to round it around Yitana Kinimuno. That we take a take a men's conference. Let us call it face it. Budgetary allocations. Siaka do get to what njuiri. Let's go to the fleece. What? No, I want to go DP out of Gidida DP, second in command. Yes, why for Odi? Is where my heart already. Wananishi wa kawaida. Wajiko. Tuvatio go to the Akira Kiki. Nanime. All our wives might be at go to the maximum is 3,000. Igethimo kiria kiigitwo kwa ihinda riri. Yes. Kia budget ya njuiri. Yes. Lego icio. Go ithato. Twe hamwe i. Na ni mugathi uraugire ti ithue. Ti ithue. Ni mugathe ngiri cigana? Ithato. Yes. Tondu tureketie kuinamia karamu tukona he undu tutwaraguo. Ta cia mira. Omenye ithue ona no hair day. The hair itself. Yes. Kwe mahothagira muno average ni 4. 5 in how we no. Yes. Ochoke niki muthoni yake amburuluka. Ochoke wa mahau ri gatarirwo riba. Goinya sikaba ikahuroko uguo. Yes. 4,000. Sikapasia gati. Sikahuroko uguo. And that is a whole day affair. Yes. Arioko hure. Ni akuya uhoro wa duara. Duara cia ko kindu gitagwo manicure. Acoke hako kindu gitagwo nail gel. Kana kiro stick on. Ele magiciikiraga. Goige ithatu. Sikabahe oguo. Sikabahe oguo. No na riu twerekeire inyanya. Twerekeire inyanya ciana cia Ngai. Oro hauri. Ukigora no andikiro kindu gitagwo browse. Ti browse ya guo ni undu wa mitamukire ya rũgongo rwa gwitu. Eyebrows. Yes. Ithondekwo okay. Browse. Ithondekwo na karorigi keho. I don't remember what it's called. Heka undu cirenge na karorigi. Karego wega. Na igacorwo gikingi. Ikuria gwithi muno. Riu twikenda. Yes. Acoka akauga tondu riu ni akiuma salon ri. Ego kindu gitagwo riri. Facial. Yes. Karatathi kihome kiragwo undu mage makiacia no makage mukorera. Na kama kiathino briefly. Yes. No guna kaigirwo shosho ba maitho. Kigirwo kiukaba maitho. Asoka kwa steaming. Facial on average rate. Mukunywa wa kawaida ithakagira 25. Niwona riu 11 na matano. Nona this part tumare hari ithatu. Yes. Riu 11.5. 11.5. Tutiegita kindu gitawa pedicure. Ino ni ya maguru. Yes. Na maguru mekwo scrub. Yes. Eno ndo akuigura pose. Yes. Scrub pedicure. Ngoigeisi igire. Yes. Ni ciaringa 13 na matano. Yes. Tutigoe tara muno tondu atumia tia hair ni tipu. No urigwa hau mana to miscellaneous. No ekinyo thithu to hair na tip. We even feel very bad so yako hair na tip. Atumia otiaruti tipu hau nema. Ona ni mara tipu ya waru tamake go umuhegi. Niki.
kimunia kine kinani ari humusara Kwaje mundu ucio ndamwe na service njega. Na yundu ayasa ndukamune ona mune 50. Atumia atia hea ni tipu. Ono geso jaigara neguga ina 50. Noi wale kumana halesia DP le utoka kwa peptine. Thousand. Atutaita sia umba. Yes. Uba sisi ne uba baridi kana uba moto. Uba moto ni ya gari. Baridi. Tutakwe exaggerate muno gutari services nyingire. Girira no tutihonokagia ciana cia Ngai. Gwakinya ni uhoro wa tharuni. Neo ne njuiri theri. No na tu iguru wa mugathe na igiri. Yes. Tu iguru. Wi wa munene. That is over expenditure. Yes. Na thirikari ni raora ikona ngiri 3. Ni sawa. Lakini ni gikiro kiigitwo. Ithu tukuga expenditure gukira thirikari nene. Na utire igoti turogotaga. Kwaje thiu turogotagwo igoti. Kwani ogethio ibatiriri. Riu endekithia maundu megie riri. Human hair. Hau ni hari mucayo. Hau ni ugucoka mondo muru wa baba. Wacoka mondo tondu riri. Human hair ni kuri nginya ya meri. Of course ngiri magana meri ni ngiri. Okiri andu aria me hau. Na tutikuruirira hemeo. Hemeo inene. Iyo ni ya VIP. No human hair on average ri. Good quality ri of human hair ri. Yathagia kindu ngiri 8. Nginya 25. Average ri. Iyo utagienderio human hair not human. Human. Yes. And no human hair nayo ri. We this is human hair. Wega wacio na haria tutuigwa tutindika muno ri. They are recyclable. Ciaru twititeagwo nekagwo retouch. Na niciikarangaga. No nayo ri. Nikio nacio ugukohoka ngu. Ugukohoka imiko ndagiko iyo. Yes. Ucoke riu wirwo he kindu riu kirabatara kugurwo gitagwo products. Uranga kanika moisturizer. Tucengere ceima tuingi we. Ono tenda utinda ukimenya ni tutui. Tuparifaneria. Yakanika eye pencil, eye shadow. Yakanako ni brush. Agadoi. Yakanako ni foundation. Maybe jamu vingi. And foundation. Na tondu ni kwahitukirio watho utari written. Yes. Ati urutite mbeca githemba kiu ri. You cannot audit. You cannot. Where would you even start? No, manya that is not it is not an investment. Actually, it's recurrent expenditure. Yes. Recurrent, so in the next 1 month or 2. It's not recurrent. Na thiko ici matiaga Q-Tex. It's old technology. Q-Tex maguragira ari yao merute. The Q-Tex. Rĩu nĩ kũrakĩgirwo the standard. Ati Q-Tex twaruroni. Twathirire. Thiko ici ni nail gel. Yes. Na stick on. Yes. Ikĩrwo macini-inĩ. We afya kiro haria ito UV rays. Yes. Mithio na macini. Yes. Ngiri komika hia ogwo. Mugathani akirutire robot. Arauga. Na andu no ekinyira arume othe. Aria mena andu matungata njuiri. Thirikari nene nĩ yanĩrĩire. Mbeca cia njuiri nĩ 3. Ukiria hau nĩ kwĩyandĩkithia. Ina kenda na mote na ini. Iko icio na